Malungin litasil sil mora rogul adr belau mosibir buktun in mertial togubet sil program la. Ati MC togubet sil susun nga mora adram rebe ro. Susun mora klay maru bulam rebe ma ebil klay ma silam rebe. De okya kar mamre la litasil sa delegate ram rebe. Lenser Basilius. Kita mendengar lenser mlamo erul time edel time. لما قلت الموديل اللي قلت له قبل من يدوم ارتيال الى السيلس دي الموت المي مقلات كادرا مجوغ الواسع دي القسم ريال الموت المو وربورت الموديل اللي قلت له قبل كده من دنيا بلورا مجوغ ترى كلو بلورا بلور بيلاو عشان كيو نيا ابو عشان كيو وميلا رمو ملو سبيغل ميلا دورا توتو يلا مو دورا لينسر سيا كلونيولا awil belum awil lo mereda rabulul sebeden kira alsele kalau all town the swet ang malungilan mo kon mertiang o isir kumilo sa Lenser Basilius number 1 rabalot ra state ram lege kon mormurto modeli yemedel ewal club sei yem club sei en mo sebeden mo all town the swet ar adre belau rogu mutra adram lege kon aikel gugurung ulit ra mo daitorio ma vice president ma senator ma amo deli que trabuan como das un club gul en el altime e delegate abela hot club al bongalil mo iga kal morsi el time ra adolio hidra kal mentre ora atras territorio mora independente ak matangil wasala mamam de party yo melara compact free association mletal metalat la blur bela والمرمون يا مجيز بتاع الرورت البومشي سبرنيه تلقي بالتوغو بيت الرورت اك مدنيل واسيا بلور بلا ميل ديرا بغورد قول من مليون لين اگر غنيل بلا ديال اناف ما قلت ميغورن اسولم من موسبه من الى تيغال تيمم ترو ميرو راغرا aklang aragaw masab akra bluram lagyo ngarnya dia kalau dengan liar adru asesel el dungwa tingin la buhay el model ele la buhay ang kadiri obrado del to mambak baling asule min los el long ortiar close borrado especially nakam le dili ketel olor mak dengan liar bredel obdeli ketram lagyo el oltaqa ortiar close bulu msisi akloba garngi msisi او دشوير ادرين البلوم اكتيمول ميريسي امبرين اسولم من مسلم الحكم تلو رقمام يقول قلت له دشوير من المراد ياخذ الادرا امريكا ديريق المراد بلاو روكو يلتيرا سلم قلت هذه اللي قلت امريكا عندي سلسل سمي اللي قلت الموديل قلت امريكا دي الموديل قلت بلاو روكي مكيو مرال واسنجيله الرونشي انا ببير غرا لولو غرا بقبم ساتي ال من مو ادري دري غاريا ول دشويل غومس نغات يالبا بيلنجل من سواق المغير رنيل تلقي المغو مغاي من مو ادري المرأة الموسيقية ومن دنيا يبلغ تاكل لول دشويل معلومي لو اصون اولي اولغي ولا ميركو معلومي لو اصون ودلي يويلا اقوت غورن اساو سولل تيالبريتس تيال تي في توك شو قاو احمد جيل واسق مال مسانغ بتوقر اظن لو ما يسلمي المغو لو سب اميل سي جاسيل سمسكا خطي على محمد وم تلسيل agot so kalau renga sulir arbek roguil atra pelura melkoyo akmal lol tang sertir ya mal lopa omul makal tare ngan morabek la pelura melkoyo ka ama alpang tel senkyo al maral mil ademre el ay club seri ngakam la delegate three terms sever multi more on your term mau era boto sao tapi kerokul tokoy eme kuldang sar atramal kayo korsel klamaria riang ertir maklaw maratit al ngilul maska kam sebe kolom te ertir ay kam la mamre kerra el delegate travelura mal kayo ya official time ya direk ngari tay gitu el official klamaria riang nga kay el direk al suwa kal mut el mong el along yawan olbida I mean tel maral mail el 11 de Congress el ngiam mo ngay wal tur mo ak madagay agi terung el rumor el mortial terual
Hindi segit ya udale yo la to ko era demokrasi. Agimla declare ma important ringit el angawasin tanggil kita potolil tringi ko mamlil tratoto ada ka mamlil trato likat prince Basilius. Mau era do por segit ya me gutong sia toto mara atrablin ma be il marangal ken. Loba omungul lemakal taring. Ya dire kalau gutong sak ka mar atrabli kerokui marangal ken. Etiar root tel tengarngi ya tia kal beot root sel especially state at root tengi ya kata kasail at membeto ka arat mga kahmalog yung sel omungul le olingit telwasi kata mor sel mimok lemel tela at silki lo pa ngak lemrang ma opa ungin lultas tira mo melil telwasi mentang jel sa mam mimok tungul mo al ngarak law merati sel mimok lol sel tala Masaygit ya ako raswa kal tuli makot tel open tiang direk mo otang siya radarablu logi war klay ma evi raklay marbe krogui lupukul tengal marbe krogul masila malgayok marngan kala malgayok direk mal mo otang siya ibudul mabilong le katangat tial bulur orior direk kamulur tial toksyo marbe krogul atala bulur malgayok Mekmate alle udalek ngul mitaklile korkam mongale ergite yang por apa mo ogar kira iket ega kita ti malmol menti kata tu May siyak. So kal kora ako takwa siya igal mergol tru merurak. Ngara igel bebira to kom kilkmok maldigire la bluram lebe. okay mal musulang Sel doker til ay giten suadan mongur au alele ngaraw alele Malungil no time out to. Tawa teme tangarngi me el ad por sel gotel eitel olbi raglulaw ya gider ser ad por eitel olbi raglulaw man me betoka ya kau mga katila kal ngara eit tama kumle senator nga ka ate liket ay kel mal dimlo rablu ramal kayo ngaringi amlo rapa erang rupsang lay meltela ya APCC endowment tul guru ringi sa kuk tingar apa tingi kelmong dengar ringi ya au ul makmru ringi betok ngal kamal atara melgo kadirek ngaras kur APCC direk sera lora el mora ula banglela eitel olbin yang belum ngaringi arwat typhoon mangaran tilau tergit mai kaigi diamlo sabi etul ko koto patau tul ko kut maklisel all the age ra plura malgoyo kum sel state office renovation semle sel typhoon pofa direk kalmlaringi ya katigil makli ya alla al kutmok laudo terapan ege sel akliapan manglo oroyor manglaringi keludo terapan el sabi el ra malgoyo sel domesel tial papilngek yang melarinya ikel pan makatemi lu ulapan ra itul olbi ya pan network ra bulu ramal gayo kamlewan ra ikel el already established el network ra bulu belang mentilo betul audo tul mong mle ngara 60,000 amle ko tul mo o makarok korsel building emil ngat mo korsel itu luasing office station o sel el bulu nang say kita pan networker na sel ngarapitara ngato urero duro ra tentelol eitolol bil basically by titkora blackran le serado ko tulmu endim la kaudo tum wayal blel ka song sapatset tum kum letra lolgi say gerogul activity ma blackran trigita ngilas serado ko tulmu atu online yang 258,000 hindi sera toto dra 2011 at 2012 memang 258,000 na atilo say gidel 50 ngaringi sel 50,000 en lora ngaroto elilu temlornya ado 3,580 el mlor sel capacity development trapan management sel mlor sel plan 20,000 na direct mlor appropriated el mlor sel Ministry of na unti aset 20,000 na tilo sa semlo ra government mangi kay kitil kalday tablol batang laudo da tilo batang monang ato dire kamlari ngai kel fishing rights dire ka tilo batang monang mal kayo
kita mlara fishing rights. Sera ngara fishing right ting kadam le chen sel to ra fishing lo ra fishing day scheme. Makadam lo ra fishing day scheme memlari nga gay kita ko patinga law daw dal tilo dal may. Ngara 458,000 tilo de obil mo na gelbek kalbulong. Mga ringa 1,286,000 leblo to dispose law give sell 15%. Emlari nga bling le lamal kayo kamle 7,000 ma 8,000 sel man black floor nga mle 11,000 seral ko tulo mo ay kaya nga ito anayin tololbi na sera gi mangarngi a black run tamle 278,000 katulong sa claim mo 363,000 sel green fee disbursement amle 39,767 naikil tilo tan multimil naman tilmoramal kayo atungul morsel funding ra protected area network sera physical year 2013 amal kayo kay kemi disperse mil ko gogil mong logi wa finance ngaring self finance atitir no to tan moramal allotment mangway $134,322 Persegi del 2013 ya 2014 ang 132,000 ya 2015 ang 123,000 ng tilgibil ngilang link tel to ra turista win ya 2016 ang lilu tilgibil mang 117,000 emlani nga igel der sesel fishing rights ulul banggen mang 12 emle 65,000 ya 2013 emlo 89,000 ya 2014 emlo 88,000 ya 2015 emlo 81,000 dilu tel given bank ya kuk tungul mo na 20 LL 2010 ya green fee disbursement tamlangi atimle one time el sel disbursement lengil ngalak sel 2 million egel sel ngalak 2 million yang ngaring egel terngil ay mo open mo na state amal kayo state ang ila 14,513 kita umnu ursay kita pan protected area network 2017 ang 87,000 2018 ang 139,000 at 2019 ang 139,000 ya 2020 el arak ang 140,000 el ay kay gidel guk tomes el morsel to ko era PPEF serado yuli from green fee ekadem lo ruli alla lo PPEF ra al sel tay gidel tentol bil ya tento olbi la PPEF furngi ada 2018 amlo 26,000 ya 2019 na 55,000 ya 2020 amlo 24,000 sel tungul marato ko era black run ya 2017 ang ilas auto lamon kayo kung mo 403,000 ya 2018 ang 434,000 ya 2019 ang 464,000 ya 2020 ang 537,000 ang ilas era 20,000 semlo include self cross act the self tel to ko na a COVID olbi la di sa 50,000 and lora itself state lolongas sel revenue team take care at rin man tiya ka at to ko ra lay off and di sel 50,000 ang ilulong sa kli mal daw rin asule la at tergel chairman we rawi sen min sa house ma senate say am lora cross act tending di mo ko part tra black lang maul mangilas mo 537,000 ngalala state government lo mesering el asel guk tutura next year esaygid yung level 537,000 include sel 50,000 adi markol ro black level black run traveluram lagi el ako tulungil to ko ya kidet mamkatakli ulay kal luriol ki morura al sel olbira lulaw adi kal di lurere kal tinga katang ay ka urera morro magsel toru laureo rekatat mage al el kausi sa akle kasaba akle
leng institusyon na kira at makarogo at makalogo. Masel baby ng mga ringa conflict kamam, hindi hikel conflict tari hindi kiplo oil. At the end of the day, in the end of the day, nga ringa progress. I see. Ya ulmang black run ta mal ngar alela itzel delegate al lomes legay ya mal ngar har terkiter al sela bulwat lego sikir self funding al sab el mga sab ak funding emo do plak takling funding len so da ngar nya tenger ki nelegi da lom te bulwat kadablo ol ngar se wa se komkok malaya kama mamalaya oy ngarang gigok may malaya kama wok mal ubel ngar nya klong elaw do yang sab edel al-Rusi Rogi. Hindi, tikita telet takora Black Ranta, siya to Turklia FAF President may, yang nga niya already allocations and settle kirela Black Ranta. Ya kamamil ko kar alam ang other olbi, lamo omes, ya gimo omes, ya kukosi kay kal other source of revenue, ya try lola balmali ko rin. Masel gim kuk tigui, ya git tigui a Black Ranta logi usay git. Masel mer kamam hindi ra kalkuk mara Senate, ya Senate tamo ko ngi ese labora president, the president have the final say so. Either ang item reduce, malubeng item bito, malubeng konger ni, most likely, hindi konger ni mundi mo lang. Halik kriyan. Halik kriyan, directly tukol mo ram lagyo. Maria tal blam reliaw de swim lo siswira black ranting item bito niya daitorio. Direkak. Ay kelplo olgi morula, hindi mlan nga tal sel amle onget tulol bi. El man lo kora mlan nga ngal sing selaw to tlen tilur tial magim lana penthouse emlo item reduce sabi pira line item Tim legami. Algo hindi oy tim la kama mamle askrak mul amle 16 tinting ilot mula se ere til bol 50 bekla meng ay gay gidi atlet tele laurel sel tangar al sel ya arokul to ko olbi la tingarngi ese ya system ngan al sel olbi ra kulo meng saya proses el oil daitorio o turklin me lang wagya konstitusyon ngi ya ol turok rayo sang ang referal me ya kama mo o meser ngi o kore mo o mke ko kama al mulwas yung mangara sa pamamon ko lagi mo so ay kel source of revenue ngi identify kama man mo me o sig pungar nga additional source of revenue ya say ki de logi wa awil al do ya kal to ko ya mo to Adi tungul maraikel kukureram el kukto ko ralla. Maktimum sao tel ngaringia. Ay ka kukuk tira kalti el maskake nan tira kal malungin. Atungul marait tul olbira klulaw. Ay ka kita ikel kukura amil katmok len. El to ko ralla. Kita amil ngatmok ra tax reason naman kayo. Ay tul olbi leudos wela a president Johnson Toribio ko sera daitorio yung uldur claim na makita mo ra conference mo OPD1 ringi sila kung tasong amlora dia kadam lora conference 1 matu ringi ya sera bora conference ya kadam lo trike mo asim temlet 2 mile kadto gid kringin mo 1 mile emlet trial malas engin puluasen ngul moringiwal tunggu flor nga ram lagyo giront muring esar maniwal ay say eleng leng flor nga mloraba oy mang sayat blo ndi amle mokte karala ongin le kadam le trial lo maktub puluasen mo sabel nga activity ra amawari rakyat piton marmer okya kay rakyat piton marbek la adlo may susar adro belaw why say mang malungin la emil katmok la masera ko kimtura al sel ong etiu lolbi yagit sella amlan ngi sel 3 years sel window al waset trigel al mo apply al sel 3 years sel 3 years am sim trigel lat mo amal ending tim mo 5 years sel window aknil beti emil ere mong open yakok tungul mor sel 5 years sel temel akira kangil mo 10 years. Wala, suma ka mara klugugin siya, kumala, kung 10 years. Kung 10 years. Hindi ka malala application ng Ministry of Finance. E-report taro kul taxem. No, hindi to way what si ati, di malumol may kakita le, salary and wage tax sa malumol mo mahal ngil. Kaya kayo mo na at alugro. Saya imong shipping registry
sel to ko ra flagship registry kau mga maluluro ringin akman madingir sir o mo restaurant ito para akan friends one et sir akmin aru ko kak mo el anga ka me el akatal a ya ko ka me mal tim le man tim le ay mul bu yak oy mak o kay la mo mre mo say kita mo tara ula ka ringil belo tara ula ya ta imla mo tal milyon alon turingi al sila tara aro ko ila ni masader tin mutmula shipping registry why say oh ya direct al tara la al tilaw der olbi le say kita mo divider sele fishing revenues in Monagal State. The say that revenues, the local say that ito ko era a division Monagal to ko era fishing right instead raw lose pay raw ase ng orior tirgel populated a mila ra maklo ma mila ng kaya ko dili dili mo tapos hindi siya end up on low fishing days. Ay kaya ko ra di pepil krirurit yan. Amal ko kamalungil pulu beto ka until habebi ladim laklo sira al seltiam hindi sel dome sel mor sei kit le ongetul olbil ya ongetul olbil lagi ko mlirula habebi ra alla ya nga kam letara ultibti alla imle increase ra seliga ra al maliko ra minimum monthly SS benefits and more tirgel ko timin lain ngin lagi kare le 50 across the board e say gid ra ko top de et ay gid lo mol bi le mana aringin men mutrela adire kal tarap lo kururi amlo establish ra aulda selwa se amal gayo mangiwal mangesan al volta rapport of entry al sala budurgan leng dia kan ngerang lagi ulama sengil waseng malungil sel entrance ni yang esara malungil laport ni mamal ko malungil laport ni may elan niya awan rapport el establish el superior tua ang ran moral sel ending ngogiw sel la etigilin mga tuturan atra maritime ma transportation ingilin mo nga adrin mo sel aktirekle emiru rauldasul wasay sebel NDP pil kuk tirekal el kuk lomes ar parents el seberi ar parents el kuk mamalaya ay kit lelon el kuk tirekal support ng kirasku saya mlet rauldas le tial NDP NDP git al adar belaw official time mekato malablit direct like for CIP purpose. Development program. It's a development program. Makulam ta sulwa se member lim sebri aku atar belaw direct ko mamalalo ni orto badang kiras ko. Saya aku direct taram le dasu. Endi mlom ko era senete. Dir kamte el min mutrela. Ay NDPP bled adorai singil say kit to student loan. Edire kung netokor chele ko tungul mora EQPB akmilas magmulo sa igel ko revenue ra igel fine and fees happen ra state at least ko pro state ra mamla nga sesera igel fine and fees ko tire ko lo sora le development ra kara puluan ay gay ko pebila ko tungul mora at ko ra ureor ra olbira klulaw aktire kalmal proud lo siya kuluro lo bangkala director rong el director sel time tel to renewable energy say gid man lam korok man so may gay gid aku korati baby le kuk tome se ko ngawlam kun muska mom koram ngiti kay karanga gid kuk tome say gal singal nga mal ako mesetial babilingem nga ka umara to korasku ay say ya ko mesir kang kloa community supporter ka liliak ra nga relem ay say magumlo mentioner sir endowment kam ko ra other three tiya gid to ko ra sel de bora to ko education se gid aged mo sisi ni ako mesir babile nga ni sel do community support nga ri bibira program ra ka gid endowment ra school mga kam ko ra detail se gid program le ko meseng mo ang clear aru bugul sila mo okay kau nga right ngat yan na ito ide. Oh, nga na ito ide. Okay.
Sele ebirklay umay Basilius ang kanga talak raw may kanga kayaw na magaraw nga ngaringi sa igit perti karen nga kamar atra aplikat mula sa since rabok teliket akrilya ya sa igit le ebirklay umay Basilius or aldi mo rangal kaskura mal kayo ngel tuwa tra i-create black armul malungin latte ngaringi ingke ya mo receiver sa igit $200 sa cash so etya nga kamamaro ko ngalagyan ng kalma sa o 1 tala mo to Tarak. Nice. oh imsay gid di support te ano ringin mas o sisul timing sel el Palau Community College endowment fund siya kukti batangnya kal salary nga karakulto batangnya $25 every payday mura PCC misay gid al atali el 500 trabe kara o so akal mo mong lorngin di kita direct di kita awase rabok kutngit that's how I can give lego marang luase sel endowment trapisisi malungil to koy School akot. oh yang nga kakot taraa dali auda suno ki au resolution persera kot mun leterain mara rapisisi mo university oh masay gid rapong ekok maam tang liat tele la school mutkay gid endowment alongo durni maran mo gidel say gid leto say kat professors o say ka maram makrilya allotment nga kalmo no sir say gid matyading oswikal tuwa betul nga salary nga kal wala ringin mo hindi still nga niya akul to betul ngin lo palmo ko kogi olpi tuwa betul selo leme babiel lo ngita a fund aku to betul ki brau daw tra committee funding nga al dire kan ngulo tersi sera kam agi ang ito lolbi lagi dire kan mirur sele back road el mora dispensary agi min ngat kat tingi akul pat trier adra sibi el mo maruru sa igit el rail mong sa ridar adal dire ko logiungin marad mora aya mora sa igit el hospital ya dire kan lo o siga funding el mo ngot mo korseran loban morsel eastern community health center niya nga se ortakar amal kayo kung mag-esan miniwan 112 per patient sa lomay sa morni grabe kalbuhin magsay gid yatara aureo Emil Katmok nganya 10,000 hindi na kalkul tabati olbi lalo paral ngarcel el treatment plant termam global more hospital agi dire kal continuation sa igit rai lamaran persel el project lulumu o mga cement al sela balum el dim losto persel matala marina milangale at Johnson to review at mula sa mo takang lo continue ni el ngul mo markati hospital lumang kelaran hindi seral to but rai to olbin yang ngilulot tabngi hindi mo nakakal identify resource na funding makmil nga to ra akasmir ra mga saw lengge ako mutilo la manggela president ra mga saw manguluay sir nga kalkulase oy ngulta man din ka source ra funding nakman ni astringik para may mga suba karulit na mangilo at talgi para daw talmle na ako le project ra kung dasan amleng ramlungoy en ngilul kakar sa igit matemle continue rin ngun mo hospital ramal ko yung may ang aring sa igit al cemetery mo na hospital lul demokraran amal kayo sewer rehabilitation sesera tong usel loan PPUC al mga tmok na sel gas no al mga tmok ra orior emlan nga telgi berngin mga tmok sel sewer ramal kayo kanang en low overflow battery really ay kan mga nga mga tmok say makulkiwa as a committee chairman na to ra PPUC makmil nga to ra ken uwe haray mga to ra plan el telgi mo akyoni ray saan mlo sa ela telgi bersel luto del 222,000 el tilaw del lilu tel mo rehabilitator say git el sewer system ramal ko ma el ampal maray le function ng malin se kiplo ti kamam lo say got mo ki makaro o say kay breaker switch no na pud malang nolong ko klani of ko karak bebas sa time
Magi ulsi magi mlo tagi morge o sige o maari o laban mo. Lagi ngal tangat mlo sa el tilo mlo rehabilitate mo. Aware treatment plant ra tokoera sige ral mel al kukul ki usal backroad al ngara treatment plant al mora a dispensary amle 10,000. Masaya gid kuk 10,000 en mil kat mokla. El atri kay gid kuk muro tara hello paral mel manal mel marari. At 10,000 ay dito at 10,000 amle gid mo mal ang rak 2 inch al baer. Al di ba ka aplo palmong. Hindi semlora CIP ya CIP ang nilo nila design plan. Masaya gid continue over nila. Edire kamlo nga niya state office renovation after a typhoon Haiyan, level 5 mo Haiyan. Temle askar 60,000 mo renovator office magitug tabda 50,000 ano kut makli sa igit office. Beto kay gid ang ngarte udle mo ay siya ako sa ila maklog tol mo rule so akal ko di ong iya ko kora au deswel gila legal mo rule Rebecca Adram lagi ko agilin mo matengel wasya baby rat ko yung makatmok ko ya kay gid program al dool sa ila delegate remol di akal ro ko el program rabalo asal el makatmok Mendira kan sebelum saya accredit ta delegate lo asing mo so emul ulit ya lo ya klong government en top da udo ya ka abajet rablo belau en sa nga editorium rablo Akmul waisen di gumes tial. El kuko sengem el girela al suma kumil. Ay say. Inga kamlatal gungu dur adram lagyo. Esel gumdas wentara al bangalela lagyo kon diak tum monday diak al monday al bangalela lagyo. A housing. Yes. Sesel lemakat mokle al do sesel lemakat mokle cloud ng okram lagyo al mitog moram lagyo. Mal mara. Ya ko meset tial ngaraw pabilangem pero siya ibebi ratokol po kung utmok la. Atar ngiya housing. Yes. Kamo otti o singem ba udusyon mas yung magara obo mo nga sira bluram lagyo. Loyak olbira kalula kut makli housing ra bluram lagyo. Me kamal musulang am lang oigit el morsel do wasing vision nga karat 20. Ay sige da mo gida. Excel 2011 sel nexel olbil. Makti starter serva pe o ringin manan medio. Ay kita mo touch til ay kita to kara house. Malungit to ko. El asel kuko to swek. Alwase akpora next el olbira kalulaw 11th el olbira kalulaw en kire el ma arokulla el attent olbil a omtura a 2011 ya kato magps aroki Moise. lesel tutum esel kot el bodoruri agire del losi krolel edil el tial el tokoira covid mak tokoira yosang ang rablur pero now kita mtengi utele luase sel tura olbira khululaw ya kot el bodoruri amo reform la batche kita mtengi luase klo angal chang sel la bat auto sel tura sing local revenue kita mtengi luase tial ngaril administration elang amla olngit tra ADB sel 60 million loan sel 60 million loan tungu say sel ni anticipation ra FY 2020 budget el sel 60 away local revenue lela ayos ang rabalur belo eso oh maul mitmilla ra loan el 60 million ulo pang el mali kur say gid el ngam sela ang revenue ra sel rabalur belo ako tel bodoru ringi agire tel olbi lal kotul mutmu etmo ori adjust emo realign ratlet ele la kuk mo budget ra 2021 esel the bor say gid ya al do amot maut ya al bol tau ta al do en kuk ta do ngek mulo se mo ngara kuk krolel sel tane sel tretele la au do ma budget el mo di al state government tial government rogir asohol mo ngara source ay gid ya kotul important ya kada mo ngi rada historio ngi ya mo ngar el lotobi say gid el me identify by constitution al mo mas o otil mo masor sraudo ngar gel say gid sel de bor say gid ya olbi de el angamo o me say ide de mo ngey malumen dia ya al bola kal ngey e ko kul al mutal ka do
Hindi sige der elanga. Kita ngilu sel 20 million del approve ngi. Makatulog spe ngi makatulog 10 million ngi. Kuk mila other source of revenue mo kambay na ul mga ringit kal krosa. Oh. Still hindi ka ngaring COVID. Kada maral ngal tangat tra alti ka COVID ngaring al sela blue dela. Kada mo alabangar sige ngal sang sela auto. Me la sel boto alabangar sige ngal sang sela auto. Nga kal guk kom te era blue ramul ga ka wasi apal wa kam mo. El asaya ko to important. Pelur belaw rokin enti sel ngarar mo to wasi ay kal mo na state nga mo. Ya kaya po ka to rokoy ra to. Self tilir tial alwasay deal with COVID-19 issues and challenges. Nga nga tool bullet point tal ngaran set. Ngwase self current travel funding mabatset tel mora state ter kamam ramal kayo. Abok try maintain. Yang nga uul. Ala ka ut pon nga ngal sang selaw daw tel mora state ramal kayo. Yang uulaan employment tatrap. Tapato karangal ka malorir al sela state. Michael program sela state tamas continue. Nga pan lower employee track med ngar okay manat state government mga nga road and ground tin tungul more of office staff mga rin ay kay kiti atong uli luwas nga ka maluwas magarang continue muli ko sa luto talbong until mo ti ka COVID ling unemployment tako sa clone albo lag mo na luma man sumudyak sa ito Kira kalau mau kalau mengut itu lebih kelar gubernur, jadi kalau lebih kelar klaim adal olbil, luasnya makata makarang ngerai kel kurang mongol sungsel sebab itu gua kota ute mengut itu orang kabelment, loki utir mengakin kira mengarnya aldo itu luasnya makata makarang keep pra community, to maintain, ergid afloat ergid, loki waikal ngaring ergid. Mendia kalau bol kosahan memalukan unemployment temora atrap. Ay kaya gine la government mga albuk ngara national government tira mal motong oklegi. Elen direct tio sisiu. El asel tu a presidente mo mo ngara rogul governor sa. Tira me mo identify hanit setir raw eral bol align sel budget tetir. Saya lengarnya budget kon. Ratial national government telngar la president tel askar sel budget kon esel me etira motong okle identify ay el sorry etira kok mo odoro clean ya nga kal kok telike tamas talo relo pangkela kaperno man other all bill direct mo and identify ay ken el kok tira sorry ya gime kada tu raw era gibo morut tel budget musel bok tung ok persay ya kung odu gira la plura man kado lo pangkela yo sang angar kamam yak matnge o panga full support ti saya masto tungol morsel support ra continuation ra to ra social security benefit sa pension plan akngilo sel lolyang ling even though katangara ansela covid a pension amla mo aspel malay ra loan say kita president kita elang amla mo ask mo mustri ra 10 million loan al tidak kan mali kurtir man lakal ti longar sel flow lo do tangara trust fund ti letum ko ok ngamati tamla mo ra bakar Awul maknilo lolian se ya omda sulwa se tial to ko ra albu lala ka se ka udo tul dire el health prevention which I get el alta menilo 1 million and 2 million mo mustri amali ko rin even mangmal kayo kung tial pension apa klokle la blur bela roki hindi nga katire kan malat katira kal atalamal kayo kan malari tayo to katira clear orior to katira the depend tial 15 dori as their salary why say Mencegit ya tidak kulkum tasur. And I'm sure apek loko atalom teera bluri ra om tasur say. Al dire. Ngira el mo increase of funding el gilel segit el tokora a pension plan el dire kal ngar segit el tara bullet point. Le ko marang el segit el tokoy udale el pulu asya armo wodal. Even though it tamlari tayo but still gira dan support take care oh say el morsel cook number 3 continuity sustainability ra rokul state programs ay rokul ngarni el alta mesek tungi rokul apan road and ground
ngir rokul source of funding al outside at tial black grant mo el guk kogi wapan office el mo el support tra employment til ay ke mas kantin leng dire kal tinga na al chela to ko era budget sel ki bomo dire kal promote tra community involvement tel kira la school at to education ang dire kal kira tel molmol mul support tra to la school right program nga kal kurul matial as a national as a whole kira school nga ka umrang alwase ang school la to ko tulo mesergi to ko era pension mat ko era social security to ko tulo mes to ko era health insurance migire to ko tulo mesergi to ko era employment agire to lo mesergi as a whole kada makarang ikikit ya lesel el pol ngosong sa tulkip el atyal to ko era health insurance ako to global ko ngaringa NHI ngaringa MSA lesel MSA ya salary ra ata un sub el mora guru lo uspe ringa malari a NHI ay ke lo uspe hospital ringa sub mora guru lo of ay na nganay ke ya aloro ngaringa sel match ay ke ya mas continue le ko mbrang alwa sel duguk tbora at ko era albu apa tanya laat mas security ra salary ringa mas security ra ureren must be important as always Legay ya los pe ang kalat lu ula aklang aringi rabe kunsi. I see. El akatu kimul mul say kid el blem asken ngil mul gayok state housing project. Akmos model wat ya kita ko tamal gayok kamal ngal tangat. El tir adra public land ramal mul gayok kamla other siya utum. Masay kid el ut maramal gayok ar elang al plan mul other sin sangat palau housing betam lamu raw rere. En aringi seludo del el government terbelaw ma government tra at Taiwan ulentir seludo el mle mga sabak kay tel tokora displacement sel 15 million say am labi amal gayok akol mlo sa el tikit sel planer kamamra housing amal gayok ma palaw housing am lakat odu emla otter ka clean mga do or sell board of say del commission na displacement emla on tiraw do del 3,638,000 hindi ko rin sik mutamlan mo tal given increase ringi i-apply il polo rule amo nga 50 housing tamle ko te start at 20 at 25 tamla agree mula sa mo 50 mangaria program al manay elang aureor mang manay audo da ngaringi el dia kaludo tra covid to ko era loan may ke secure to ludo mga ka omra housing authority amal mol raw re tiagi dia telel self plan yai kai dia gel ping laudo to mo 3,638,000 siya di kaya dapat kikirngi it's an ongoing program di doldang nga ka dik pagi ngilulotungit yang luwas siya sugo muguk mo nga ngal sang set fully 100% telmo overall loban 3 e supporter sa hindi. How maknilo loli at program nga. It's an ongoing program. Hindi a state ma apalaw housing al sugo mong kurak mga ringangal sang sela lospe e nga kamo 100% tel support overall loban 3. Ak support at del state housing list program may gerogul opportunities sa el makmauter nga bak support. Aklililiyad siya kita language salwase any other opportunity silang wase. Ako mesel pato kanay dal sa etal kasap akringi ekut maklitan mo ngariya USDA Rural Development Traveluram Ligen ngariya RCB altir sa etal askertir matame matadire kal help ra amrula ra ma amalugaw katyal utum ay kay mal bayo tutoy ay STA ang arbela magdati mo ra embasira Miguel map plan ni kita mai ka mungkuk ngaraso kami al nga suwal nguso ko mamumet ya ay kaya ang aring program sa ongoing program hindi yor aldo tu ultangan mong SBL ko kosi el tang la mong aring ako baby raw daw dal el helper kita to korta kada masada housing, masada development travel ramal ko kundi equally important shell water system ramal ko. A capacity ni
am reach ra limit rin. Akum das we makaul maknilulol yang level to oray kalpla ko to uspe raklol water source matang lol ta ka ikal special development to merablura mo. The plan ahead. The plan ahead. At tangkama ngarngi ina pa capacity ngi ya marain mo gekre ma sell value mana aran mer el ang tuwa betul el merablura mo ko aman ti gekre capacity ngi el kal sebe el lot kurak lol development. Mengira mulmutul increase ay gel tangka. Esel engal tangat el alto word el alto kata tu last month hindi na kamlay sel feasibility study rar adra pipi yusil di haldin malgoyo kung tial bulur bela rogi oyes ek mulwa sengara ya gel ngal sengsi el mamot mokor say let tiay git el plan na increase rataratang may gel repair sa altura al sel serela magdi mo real mulwa sa makara mo o say baby raw do el mal mo subak klise hindi se mo real almo another 1 year or 2 years ako yung got lengkira to lo say the same funding at mula sa mga makarang FTTE mong maureo ray kal ndureo am emal kayo elementary school lakma lomda lomrang o mula sa sel al plan na a ministry of education al 8 bill which in Leudoswela at Johnson Toribio as a president tulmasi unified a school motang mulbal gagre expense me la school amal gayo ko elanga a school la amal gayo mong esar mingiwan diesel plan lo asya kad makrali locate tra school mo na higher ground say makmal mulmul do O si tamal gura trabaho be. Emerald to ko mang more say de say atal o kultu po still tial ngarngin el altam el existing el basketball court tra school agire del other week leng sel graduation lamok muntela graduation lamok muntelang el event tra school amina school amal gayo arangal ka ngarasil sial bol kloul lagi tingaray kel tanma say girel maado edire kel girel mo o maado leng diakal til school ma community ramal gayo kum sube el spe ako mes social ngara ila Coror Elementary School mal same concept te kiran do ya kiran oh kiran matmok lumungil to koy uriyo ram la motap al kirel tiang ngari nga giblem submit ringin mo na embassy ta as Taiwan ya dire kal mini education ang trakal current ngari magiting ilo sa program ng mostri matrigay gid marala alto tu asurpe am lami so that's a good news hopefully ngosuka kal smeka ako ka other source of funding ko mamgad aruse maktingilulot tungip tiang ni hindi mleso kal highlight test tilo kulto po ngin el motor atara agire del ngilutyal ngulot tungit tatkor o mangit el al ngara covid jadi ako tungit ma covid mo endroy ngara amal kayo katara ko tulungin la marina ni esel marina naman kayo kami gutmok al takoy o mangit daw malungi la channel ni ngira tolol do ay kay program luul mangarngi ya sesel al karreker al moral matira kal sesay luul activity ra lu makikrel lu daw tet muraste etyal al malakayok marina tiang atire tiam lan nga fishing go up ringa before al ko turul la marina mal mlewin maray esay gid ndir mlarngi ya mangarwa cherry loftis marwa ya uluri al mutmok rin mlewngil program mlarngi dilel mlarngi ro dingira del musto morsay leng ako bida ta ko nglik mula sa morngi mo mereka ro ina eda ko ngek mula sa tiang national government ko di malaya lo mo uluri mo ina esay mal klamal al to important tawa sa makadamakaran el angay kal state mo unified mo tarngul ekutmok lay kang algupu ulag ekrel kerke el merablu etire kal sub el makara school o makara old age o makara program lum aser mangaringi deserves of course kadamakaran it's an activity going in more el angara ata kidil dem detail program ikidel sumisi irulin mo to Masel bol to koy masabri adal guk ma otrulin mem to kol traw malu betu kolab lo makangara. Hindi kira la support trust state.
ma nasional al mo start al support ay kay kita tulmo tulogi ya ko marangal wa siya tungid at release kuk tesemira wa el alta mak madangit mula sa momro Lindia kal sibe edel tingar siya dia dependa igal SS dependa aro kulder sa lutudet o mangyad rangkal al karker muntik medung mol motia kaki motia kami kereni kal motia ka ngire del tua del mongar o mangyad kuk activity terkel adal seperil kuk tua betul al morae mem tol trau mal ubet kuk meros ngire el mongar yak pandi le ko pa nga close establishment mil oy taw daw del morngi ngire el mongil lowre ay kay kita tiktung ikaw abat temet magadi mo ngale nga kay kel suam om dia kakti kurang mal mo ngilar ngul masakaul mal mokla at koy murul ma osingi mel girela plura mlagyo may say mabelaw rogi kami kung te alle paik turgal wasi kamo ngut dura adram mlagyo ay netumlar meng saigel mkil mokla rabul morablu ramlagyo kung may game le osngem mel gira blur belaw loya ka ngarelen ma osngem ra kluguk ma vision ra akum das kadam lat ko nga ka nang okurtiang oreng sirkaw akum das yung dimna kalsa kal interrupt ka ng bakal mok osngem ma undeswe mangarelen o das gira blur ramlagyo ilabay club gol igal mergol medal ko album mol dosa ka adram lagyo kal albang rigi kam trial gan bin sertil wasing rama lenser al mutul girel laklom teram lyo regal melewarra mata ar busulen sual di uwit ya gidel el tingenge men morar adram lyo e oni terkaw mo way say mansul ako te ko asi ako ngitra mi mokla el klaw marar ko way say se democracy way say e de siungia beluad banget rangat telngal e voltar mud e doder sia beluad ram lyo aklo maria rengara rangak adi malumol bud malmal awas kita message surrounding adi de dalil wai center atoy kam lutel elaborator ngil bawngil mar ram lagay ko wase ay gal margol tru meru ragal lom ter gumelenser maigal toy blal bakatak asiltial babier maigal usulen aku meral wasen dia kadi blol dong okle lolu kami ngilu tial babier ang arinya baby raigal tokoy blaldo il ngara record ngulambang yang ngara record sabi moche way say nga dire kal lamo tokol gungot utul adan mertiang teatral ako trungil babier black mo sulang sabi kal ngue mo verify bale ay maklab sabi verify ka ro blaldo alensia makmul waisen di asing kyor nga ka sabi kal amoy tiger ro nga kati momdil traso kamongo utul adram lego sulang ay kel el oblam tung utiletory piyong ay getting batal olu sa milu ding mal ngarar mo kamno lesel kita sel dugok temal atrapuay nga kam lokro ngal kala mas maruba menglool ngarngi say kita reng mulwa sing ngarah mal ngarar mo kamno meng saya ontik ramal kayo kalwa say Segi del lolingit ramimok ke klau merarkau. Lagi metengel wah segi mkekrel community. Nga kama toto at akim kakrau sala. Ay kita laat ermur trela. Mendia kal issue wah sing montak tamtang. Ay issue wah say akim la declare makamelir tra left makamelir tra right. Sel mimok ke klau merana at segi. Mal klau merarkau murat toto, mal klau merarkau merngak. Ing saya demokrasi. Masaya kung wala rin at raplo luwasay even though akit marumul. Bayot tergamam di mal meringerti. Maksel mimo klol o sila saya bukali. Aktire kal tiol ngiter tiro luwasay. Kuk mesra ke mesang ya kau pamla si sel suam. Ya nga ka ulimit tasin. Sel mo masyaw rapaluat rangat telngala actually karakter nga kal adrabit kulsins. Unso akal masyaw, unso akal muswira community ay kel sabi.
Selbe birata mi marale ngalak makuk me mak mangrim. Ekut ko sei granik sek mengra. Dik lool mo taswi apo kurur ni ekut maklakan murun. May kay gital school program akmal take care all the age mal malat kara school. E malat kara to stal adrab mo. E ol ko mang maral beto kau tahu tertial am travelur bela mas take kabel. E kad mo siya orar adrab ekul sih. Sei git ya. Ang belum mal kayo kau ul maknilangat tel ngaro kaya belum ramal kayo ka mal ngal tangat tel. Tial tay git ya. Lengar aring. Lesel to siya ora belum mar aten. Sed rungud el tungul oiti el tiakal pikos en kato kiu ap telu del mong kato kiu armu del mong. Le katululi leng tiki ngakati ngakal satisfier ngakal tiak satisfier atara. Es el voltar mude todo sia balua dramal kayo ka kita ngana a state katangara mal kayo ker murtel mem ter kita nasional government hindi ka to banga atras temar adramal kayo kul gil titel bong muluna la muna nasional government mesel de bong ingire del wasem ingire del tarmude todo sia adan mura au ulma otor sia perlu ramal kayo kulmong kita melalui tera atra perlu ramal kayo kulmong misal obong yang deng okor selo man 3 or 16 al state ka mal kayo masay git rengen omo bang deng okor sia kamom taswiya bulwam yamom taswiya kaul raw era om susok lut mo makarang leng sel bebi ratay makmal mo filler say misal bebi ratay mo koma misay kal toksyor koma misal kimngar olbi agit telgibul mo kora aktor di sel por segin dia kabul kul daw monta itim ni almerio kawa peluam dia ka monta surat tara pelum matara pelum kagira mengua peluam mengun merio itu tirira akan mengedo tu orkan atara ngaringe wa sengire del mo opabur yo opal lemal ablu ramal kayo ka ablu ol ngaringe segi dringe ul makit maltam di of course ka tatangal pelum di a community kita, a divine, hindi sometimes it separates, because ng decision making ako. Hindi nga kawa setya ya process. Hindi ko marang sa ikital communication, maklamaran communication, lopal nga sa ikital olbira kalulaw, kuluwa siya nga kamarada ka communicate tulungan. Ikital tarungod, malamal tatakato. Sa ikital put malamal tabut malamal talmul kayo kalau kita kay kita adal kita. Atong ungi rogil sentence clear siya wasi. Akun tirak lamriya rengar kau. Pol targud eto to siya balwat ramal angat talngal. Eta siungi lo babud makal taring. Akla maria ranga kal delegate den serba silusur murtep yang maldir kamalmon. Lenga kamur ongi wartu. Hindi say dia utlek le yowelak kali. Akla mo onge wal tour onge del tour makrur tenga kakatinga kalmere kaltin tokso. Leng so kalau maklat krad adal wase pol sisi armium e bom se kyolo basel bud makal tareng kital abramul kayo. E nga kangartiang yung motor sak nga kamatoto. E mo motor sak al direk e mal gundia toto e direk mal mungul direk la abramul. Al sel lamal tel olus. Amor sel at klaw maraming yung mulu siya. Altang ang ataan, altang. Di sel define pulwa say. Taas sa beel mo tong okor say. Yaw makmalukor nga kawasak lang arangin makatekat. Emla sugobi olbi. Emla mornyak lamat ringil blak tamis ringil. Gider el almaralmel el sela covid el beto kangal san sel tial amta bulura malgoyo. Aku lingit tial te al makpong. Ek temi ek relim riu nang kangan ngarngi el covid et ru lai get ro ku il kuk ngar le la pelura mal ko lo tap morsel ko tul kurba bal sepet e kuk poto me saranik sut mata poto to sigen seigit yak por olngit tringi mora adra pelura mal ko kak mal olngit kelwase asay kyo mal ngar elem pemungil melil e olngit trigi ro ku il wase poto apaput poto pakal taring bom senkyo yang akal number 1 abalot teranga ka olngit terkemiu na semlet ka kalau kiu seigid lamal tela aramiu
Elo lementel amimok kal senkyor kita el al. Maralmei el senkyor ano November 3. Akmu say kiti utele mun skaw. Muluk tel koram ngiti. Hindi ka nga kung das when you've said it all. Akti natangali abaluram lagayo kung hindi ka katingil waise, tiadi waise. Kabenor arirur tatian lomrek. Makmulus bekal mo tadur adram lagayo. I say. Akabenor maimora candidate akmal in-laws. Ay kaya kal do parang ngidil kaya. Hindi do parang sila lagayo. Makbadgayo sa adram lagayo kambado urtiya gidil tretayan. Imakra atokoy yomes na tabotong oy. Lego mes ram lagayo katiya gidil adi long takra das padala atoko na development mga ram. Di sel do tungul mera al sila bluram lagayo kay mga krele momes arum mauto ko nga orin. Leng hindi kakakaroon sila toto malenser, hindi kakakaroon sila kabenor maalong, I say. hindi kakakaroon sila reclaim abonika. It's just an issue la bluram lagayo kol blabol budu logi ngi makamat termer adram lagayo kol kaya awas kaya tretayan. Adi so akal tulio asya blur bela amla upgrade ra tabulation ni. Baseng kyor ko karentin ngil secret. Na mo dia kal kumamar adro ora ma ulmi ngil wasya seng kyor ngormi tung laban beranga kam dia. Ilang modiak segit di adang lela senkyor orior como soy sobre adang lela senkyor amlego boat ride global lamalt yablura amlego kabaluam ra next 4 years mal masaula lenser ra umil aldam ni trabu maklan tanga temura blura amlego mabela rogir ole kamal sula. Thank you very much, Mal Musula. Seya neto gubet se program ra tial blay mora lenser me de le imklusyon mo niya senkyo baktel ni trabu makilta regal mo adar bela al mutro maklat kirgit selm lom regal senkyo ra a primary iti 8,000 adam lobo ta adar bela senkyo 16,000 top the rogul mo senkyo to ngilel bola abad bela ra traklo se mego ko man sulang masenkyo sils. Thank you.